Bathumbe ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC. Thui go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, pele ke dihlogo tša tšona. From my experience, it happened that same night. The thing is, I know this area pretty well, working with crocodiles every day of our lives. Maphodisa province ya Mpumalanga a letetše dipoelo tša diteko tša DNA go hlatha ge ba mašaledi a wa hweditšego ka dimpeng tša kwena ka nokeng ya Komati ke ya monna wa mengwaga ye 59 yeo a gotšwego ke noka bekeng ya go feta. The person that I saw yesterday, he's not that he's not, but it's not my brother that I know. Tonakgolo ya province ya Gauteng Panyaza Lesufi hore go dumela gore badudi ba naga ya Ethiopia, Malawi le Afrika Borwa ba magareng ga bao ba amega go tiragalong ya go thopa le go tšhabiša ga mong wa lebenkele potlana Mazi Khubeka. Morutwana wa kgrata ya boraro go tšwa ka Flora Park Comprehensive Primary School ka Polokwane province ya Limpopo o magareng ga bao ba ya go emela Afrika Borwa papading ya tournament ya Chess Championship ka Sri Lanka. Bethumbe thobela nna ke lebeseng ka dimeng go be ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa rrao ka Stanley Tlalo ditabeng tša lehono. Tša mathomo ke tša gore temošo ke ya gore diteng tša pego yeo e latelago di ka feretla ba bangwe maikutlo kudu bana. Maphodisa province ya Mpumalanga a letetše dipoelo tša diteko tša DNA go hlatha ge ba mašaledi a wa hweditšwego ka dimpeng tša kwena ka nokeng ya Komati ke ya monna wa mengwaga ye 59 yeo a gotšwego ke noka bekeng ya go feta. Mašaledi ao a hweditšwe ka mokibelo go latela lesolo la phuruphutšo la beke ka moka morago ga gore monna yo a timelele nakong ya ge sefatanaga sa gagwe se gogolwa ke metse ka nokeng yeo e bego e tletše nakong ya ge a tshela leporogwana la noka ya Komati ka Komati Port. Noka ya Komati ya metsi ya wa bilogago mesong ya labobedi go ile go apegwa sefatanaga seo se bego se gagilwe leporong la Tlasana ka morago ga diiri di se kae go a kwagala gore mootledi o latlhegile phuruphutšo e tseneletšego ile ya thagolwa e fela go ba gona ga dikwena le dikubu ka nokeng go ile go a dira gore go be thata go ditlhopha go tlhwekiša lefelo le le tlitšego ka lehlaka. From my experience, it happened that same night. The thing is, I know this area pretty well, working with crocodiles every day of our lives. And, you know, they are predators. So I believe that the same night that when he went down there, I think already that the crocodiles had attacked him. Ka morago ga matšatši a matlhano phuruphutšo e tseneletšego setlhopha sa mohlakanelwa seo se bopiago ke Search and Rescue Sunparks le polokego ya private se bone kwena ka nokeng phoofolo e bonagetše dimithara tše 60 go tšwa sefatanageng seo se bego se gagetše gona seo se ile sa tsoša dikgonagalo tša gore e ka be e tlhasetše motšwasetlhabelo tumelo ile ya fiwa gore kwena e bolawe ka morago ga fao ke mo dipelelo tša bona di ile go tša tiišetšwa. We then did a post-mortem on the crocodile. During that, we found the human remains, which we believe that is the person we're looking for. It will be confirmed with the DNA, but I'm quite certain it is the gentleman that we were looking for. While we were doing the post-mortem, we found a lot of shoes, flip-flops and Crocs. Also, I think 6 in total, also in the stomach of the crocodile. So that was a bit unusual for me, first time that I found something like that. The family has been here all the while we are busy. They helped us a lot and they supported us a lot in our work. I believe they're taking it hard. Like you would know, if you lose a loved one, you know, you'll take it hard. But I also believe now that because we found the remains, that it will bring some closure. If you do not know where your loved one is, you'll always worry and always think that there might be a chance of them coming back. So hopefully this will then also bring closure to them. Ka December maloko a mabedi a SNDF a ile a nolela karolong e tee ya noka eo gomme a hwetša tlhokofetše ka morago ga matšatši a mmalwa a phuruphutšo e le go seo se gatelela go bokotsi ba noka ya Komati. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi o re go dumela gore badudi ba naga ya Ethiopia, Malawi le Afrika Borwa ba magareng ga bao ba amega go tiragalong ya go thopa le go tšhabiša ga mong lebenkele potlana Mazi Khubeka wa mengwaga ye 27 Lesufi a bolela seo na kopanong le babegadi taba ka setešeng sa maphodisa sa Vosloorus mo a re go bahlankedi ba šoma ka maatla go hlatha seo se tlhotlheleditšego tiragalo yeo. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi o na bua le bobegakgang morago ga go boa ga Khubeka yo o neng a latlhegile le go boa bolokegile fa e sa le maabane.
Lesufi o netefaditse fa badiredi ba puso ba kopane le ba lelapa go tlhalosa ka matshwenyego a bona le go ba neela tshedimosetso ya sešente ba le dipatlisiso. Whether if people that committed this criminal activity are South Africans or foreigners. We can confirm it's a combination of the two. The South Africans were South African, and there are also foreigners, 2 of them of Ethiopian origin, and that is very important. 2, whether it's related to the sponsor shop or is just a criminal activity. That remains a grey area, and the areas that the police are working on is to follow the leads on those 2 aspects. Re sa le fo motlhankedi mogolo wa sepodisi o amogetse fa go gapa ka dikgoka mo Gauteng e le kgwetlho. We had a 9-year-old Chinese girl who was kidnapped, I think somewhere there on the 2nd of March. That girl was kidnapped or was away from the family, the parents, for 58 days. Ba lelapa ba re mazwi ga kgone go lepalepana le maemo ao a nnile mo gone jaaka utlwile botlhoko. He was talking on the phone, but his body was so stiff. He was looking down, his body was so stiff. I even said to my cousin Odeli, kuzomele sithole i-counseling extensive for lo muntu lo. Go ya ka mapodisi, Kubeka o tlhalosa fa ane a tsewa gaufi le Carnival City kwa Brakpan ke mokgweetsi yo a sa itseweng pele a isiwa kwa lefelong le le sa itseweng. Kwa neng a tswalelwa matlho le go bewa teng mo lefelong le le neng le sireletsegile. Mongwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o ikamologantšhitšwe le conference ya selete sa Dr. Ruth Segomotse Mompati yeo e sa tšwa go fela ka Northwest. Go bile le dikgato tša semolao ka maloko a mabedi go emiša ka mokgwa wa semolao conference yeo e fela boetapele bja province bo dirile boipiletšo go hlohla dikgato tšeo gomme conference ya tšwela pele. Ka lengwalong la gagwe go ya makaleng ka moka mokgatlo ka provinceng, Mbalula o laeditše ge ba hlatha conference yeo bjalo ka yeo e sego molaong. Bao ka moka ba kgethilwego le diphihlelelo tša conference yeo di fegilwe. Komiti ya bosetšhaba ya ANC e laetse ya province gore e tlhalose gore goreng conference e tsweletse le mororo kgotlatshekelo e rebotse lekwalo la go ithibela go tswelela pele. Bangwe ba maloko ao a sa itumelang a ANC ba ne ba leba kwa kgotlatshekelo gonne ba sa itumelela botokololo mo makaleng. ANC e ne ya romela kopo ya boikuelo fela morero ono ga ise o rediwe kwa kgotlatshekelo. There was an interdict which sought to hold that conference from proceeding. It was not an interim order as it is suggested in the social media. It was a final order of court in terms of interdicting the conference from proceeding. The organization then took a decision to appeal that interdict, and that interdict was granted successfully. Hence, legally so, the conference then went ahead and elected the new leadership. Kemedi ya semolao ya maloko a le mabedi a ANC ya re lekwalo thibelo le santse le le mo molaong. We cannot appeal an interim order. In any event, even if they're adamant on their frivolous application, it doesn't suspend this interim order. We're still going to court for them to answer and all of it. The conference stays interdicted as per the order, and we are going on Friday. However, we are proceeding on contempt on the other parties in the matter because it's only SG who has distanced himself. Khabagare moitsanape wa tsa sepolotiki go tswa Northwest University Professor Andre Duvenage a re lekoko la ANC le tlhoka go ithuna dinta pele ditlhopho tse di tlang tsa dipuso selegae. What we are seeing is within a framework of a conflict, the ANC structures are not capable to deal with this in a proper way. Now with the upcoming local government elections, we know that there should be lists, there should be people appointed in senior positions. It's a battle for status, for financial benefits, and a number of things. So the battle are intensifying. SABC ilopile tsibogo go lekoko la ANC bosetšhaba fela ga la kgona go ka neelana ka tlhaloso ya gore morero ono o tsamaya kae.
maphata ka bobedi a tla leba gape kwa kgotlatshekelo ka labotlhano ono. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Go letetše gore mokomišenara yo a fegilwego ka profenseng ya Mpumalanga Lieutenant General Daphne Manamela a tšwelele pele ga boto ya dinyakišišo go tloga ka la 4 go fihla ka la 6 Mei malebana le ditatofatšo tša bomenetša go senya didirišwa tša mmušo le go šomiša maatla a gagwe gampe go bašomi. Manamela o fegilwe mošomong lekga la bobedi ka June ngwageng wa 2024 e fela taba ya gagwe ya tanya šedi go latela ditatofatšo tšeo a di dirilego nakong ya kopano le babegaditaba kgweding ya go feta. Kopanong yeo Manamela o latofaditše mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa Fani Masemola ka go amogela dimilione tše 5 tša diranta bjalo ka šunya go tšwa go Popi Motaung gore a se golego go lebeletšwe molatong wa gagwe wa ngwaga wa 2009 wa go amanywa le polao ya mohlabamokgoši Jimmy Mohlala yo a sanetšego bomenetša bja go agwa ga lepatlelo la Mbombela. Ditatofatšo tšeo ga se nka tša thekgwa ke bohlatse bofe goba bofe bjo bo tšweletšego phatlalatša. Monyakišiši wa bosenyi bjo bo rulagantšwego wa IRS Forensic Investigations Chad Thomas o tsošitše ditlhobaelo ka ga nako ya Manamela ya go utula ditatofatšo tša gagwe le go ipotšiša gore a go reng ditatofatšo tše di tšwelela nakong yeo a lebanego ke magato a kgalemo. Re sa buša re le amogela Thobela. Komishene yeo e ikemego ya dikgetho goba IEC e re ya go menaganya matsapa a yona go huetša bakgethi go engwadišetša dikgetho tša mebušo selegae seo ke go latela tsebišo ka mopresidente Cyril Ramaphosa ka la bone ya gore dikgetho tša mebušo selegae di ya go swara ka la 4 Nofemere lenyaga ge lebelo la go phenkgišana la mebaspala ya ka mononageng le thomile bjalo. Komishene e re go bohlokwa gore batho ba engwadišetše go kgetha dikarolong kgetho tša mebaspala ya dilete tšeo ba dulago go tšona ka ge o ka se kgethe lefelong le lengwe le le lengwe ba taolo ya IEC ba re ba ya go tsebagatša lesolo la go engwadišetša go kgetha pijana mo kgweding ye. At the heart of that campaign is an attempt for the Commission to contribute to rekindle belief in democracy as still a preferred way of arranging public affairs. We hope with that campaign we will enthuse voters that are disillusioned to still yet believe in voting as a preferred way of arranging public affairs. That will be a contribution, but it must be met also by the substantive elements of democracy. And what we mean by that, it must be met by visible, responsive government, visible, responsive service delivery, because that only is the thing that will change voter behavior. Ba bangwe ba badudi ba selete sa Sekhukhune ka Limpopo ba re go epa ka mo go se go molaong go gakalela go ya pele. Badudi ba ditikologo di etšagang kwana ba dumela gore maphodisa ga a dire ka mo go tlala go seatla go šogana le go epa ka mo go se go molaong. Le ge go le bjalo maphodisa a re a šogana le taba ye lesolong la bona la Operation Shanela. Batho ba go feta 1,000 ba golegilwe mabapi le go epa ka mo go se go molaong ka seleteng sa Sekhukhune kotareng ya boraro ya ngwaga wa 2025. Badudi ba re ditiragalo tša go epa ka mo go se go molaong di oketšegile ka gankwana ka seleteng sa Sekhukhune mo mengwageng ya go feta. Bohlatse bja go epa ka mo go se go molaong bo bonagala kudu lefolong le ka ge go na le mekotikoti le ditsela tša ka tlase ga mala lefase. Karolo ya tikologo ya motsaneng wa Machakaneng ile ya phuhlama. Tše dingwe tša ditsela tša ka tlase ga mpa ya lefase tšeo di šomišwago ke boramoepo bao ba se go molaong di ka tlase ga dintlo tša badudi bao. Badudi ba re ba tseba ba bangwe ba boramoepo bao ba se go molaong. Ge ile lekgotla la mošate wa gankwana leo le laolago metsana ya go feta ye 20 ka seleteng sa Sekhukhune le sotše ka bogale ba bang ba badudi ka go thekga boramoepo bao ba se go molaong ka metse le mohlagase. Badudi ba Cape Town ba tla lebagana le phefo ya go tsenelela marapo mo bekeng yeo re yang go yona morago ga maemo a boso ao a sa dišego di wela mo mafelong a beke. Ba kakanyo ya maemo a boso ka Afrika Borwa ba re go letetše lephotho la moya wa go tonya mo mathapemeng a lehono. Temošo ye e ntšhitšwe gape le karolo ya bohlabela bja Western Cape. Go ka letelwa gape dipula bošegong bja lehono le go sasa mesong ka Mother City. Go letetšwe gape dipula tše dingwe le ka la bobedi. Ba taolo ya masetlapelo ba iletša badudi go ntšha mahlo dinameng ge ba le gare
ka magaeng a bona. Matsapa a go thusha badudi ba ditikologo tšeo di amilwego di etša Town 2 ka Khayelitsha a tšwela pele. Badudi ba itemogela maemo a boso bja badudi ba ka itemogela maemo a boso bja go hlweka ka Labohlano. Nigeria e šoma ka matla go bušetša badudi ba yona bao ba lego ka mono Afrika Borwa go ya gae. Seo ke go latela megwanto le dikgohlano ka badudi bao ba sego molaong ka nageng. Mokgatlo wa Nigerian Citizen Association ka Afrika Borwa o re mmušo o fana ka sefofane go badudi ba yona bao ba nyakago go boela morago nageng ya Nigeria. Mopresidente wa mokgatlo Frank Onyekwelu o re badudi ba mmalwa ba Nigeria ba tlogetše ba befetše morago ga gore dikgwebo tša bona di tswalele gomme ba re ga ba ikemišetša go boela gae. Naga ye e na le palo ya godimo ya badudi ba Nigeria ba diketekete bao ba senago mangwalo a maleba go ba ka mono nageng. Nigeria ka thušano le Diaspora Commission e ipileditše go mmušo wa Afrika Borwa go tšea kgato tabeng ya ditlhaselo le go netefaletša badudi ba yona polokego. Re sa le amogela thobela morutwana wa kgrata ya boraro go tšwa ka Flora Park Comprehensive Primary School ka Polokwane provinceng ya Limpopo o magareng ga bao ba ya go emela Afrika Borwa papading ya tournament ya Chess Championship ka Sri Lanka. Ntokoto Mashaba ke karolo ya sehlopha sa dibapadi tše 20 sa ba mengwaga e seswai bao ba tla go tšea karolo tournamenteng yeo ka Mei. Mashaba o thupile phadišano ya chess ya selete ka March go ikholetša sekgoba sa go fetela maemong a boditšhabatšhaba phadišano ye. It's King E6. Morutwana wa mophato wa boraro Ntokoto Mashaba ke mampudi wa motshameko wa chess. Mashaba o simolotse go bontsha kgatlhego ya chess dingwaga tse 2 tse fetileng. Jaanong mosimane wa dingwaga tse 8 ke mong wa bomampudi ba chess ba le 20 ba ka fa tlase ga dingwaga tse 8 ba batlileng go emela Afrika Borwa kwa kgaisanong ya chess ya Commonwealth kwa Sri Lanka. My favorite opening as white is the London system, and my favorite defense as black is the hippo, because they help me finish development easily. Mokatisi wa gagwe o itumeletse phitlhelelo ya gagwe. Since he started chess, he had his ups and downs in the sport. He had emotional problems when he lost, but I stayed beside him until he got up, until he became more mature in his games. So it means a lot to me. Even if I didn't qualify myself, and I made him qualify, knowing that I was the one behind there to make him be successful in the sport means a lot to me. I can't even explain it in words. Batswadi ba Ntokoto ba re ba motlotlo thata. How proud I am as a father. And I have to reiterate again that I'm proud about the school to have given this opportunity to him. Because if it was us alone as parents, we wouldn't have achieved this. So I'm a very proud father, and good luck to Ntokoto, to his journey. Sekolo sa thuto e kwa tlase sa kwa Flora Park se dirisana le batsadi go leka go kgobokanya madi a go thusa Ntokoto mo loetong la gagwe la kwa nageng ya Sri Lanka. Ke Katlego Nyoni Kanza SABC Polokwane. Ba ge shun ditaba tša rena di felela mo go pela gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go maranang a dikgokagano bjale ka Facebook, X, digital nomoro ya YouTube le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tšwa iring ya boseswai mo SABC 2 le go le hae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso bešung bošego ke tau go tla re go sa ra hlolana gabotse. le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News le ntšho la gago re ikemetše ga re tie lehlakore.